بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kamasan na mukalasahan mulia, mga palangguan na aramasin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kita ni karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu man yu'tiu amuin masi biubuhi sin kita niuin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala serta panawag-tawag pa amuin pagtauhid iban sin pag-agama hanyanan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam in dahil mga matakil sin kita ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala kapag lingkod-lingkuran hamahapon ini amuna in panawag-tawag pa syahadat la ilaha illallah. Mga kamasan na mukalasan, mga palangguan haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala amuin wala nagbati laul masi namayan kailu amuin niumurul-murul ha program sin kami ini pagpasampay namayan sin kalimatu la ilaha illallah pabinaybayan sin katan muslimin kakausdosan abutan sin suara nam iban sin hisiupain amuin hati niya niumurul kamu daing naman ha Facebook sambil pa amin YouTube insyaallah subhanahu wa ta'ala mabaya namu hipasampay kanyo in namayan in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala para tungun katu tani ring ha mga kalam niya amin mabaya niya sumawa pa nagbuwal al muslim demikian hikasambu sin pag-iman sin tiap-tiap nagbuwal mu'min in panawag-tawag pa syahadatu la ilaha illallah amunaini in panawag-tawag pagyan pagda'wa wayruun na sa luhian sin mga sila amin nagpasampay iban sin magpasampay sin kalimatu la ilaha illallah sabab karna matarang katu tanin Allah subhanahu wa ta'ala siyara in rabbul alamin amin mapatut sumbahun sin kita ni ukatan hakatan nagulal iban giugulal sin mga tao masub magsumbaha unu para kala susumbahun iban sin luparagbo sin dajinis babarapa susumbahun habi akatu tani muslim wairun na mapatut sumbahun gat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala banga pabilen hambuk manusia yan amuin tatap iban sin imamu ini i'tiqad niya panagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala wairun bulirapat in subay siya manawag-tawag patuhan niya rabbul alamin iban paagama sin Tuhan niya rabbul alamin iban sin papagtauhid patuhan niya rabbul alamin iban sin himinang sindakan sin Tuhan niya rabbul alamin dahil nga dalam ito mga palangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala di majukup halaun pangatayan sin manusia atau arikday sabdamikyan majukup yung pag-iman atau arikday sabdamikyan majukup yung pagka-muslim sin hambuk manusia sehingga di niya hipasampay iban sin mga harari hapag tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna in loon sin dunya ini mga palangguan hagam Islam
amoy ning mga manusia halom sin dunya ini halom nadjasan liru iban sin kalugian. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala sabahan kulongin zaman atau zaman benar-benar tudlongin manusia halom na sadya lusung indaran sin kabuhi niya iban sin dumi man sin adlaw niya iban lumabay iliban lumabay na sadya in oras niya iban sin patahunan niya bot malengkan amurin bukun luhi in mga sila amin na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga sila hininginang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amal salih iban sin mga sila nagpatumtum piatumtumi sin pakarajaan kasabunnalan pagtuhan iban kasabunnalan syara iban kasabunnalan nabi iban kasabunnalan agarun undang-undangan iban nagbasiwasiyat wasiyati sin parihalan sin pagsabar hatat amin haparakala syara agarun iban pagsabar hadun pagtagipon pa Allah hagut pasuk sandalan iban sin pagsabar hatuhannya Rabbul Alamin wala niya kita sa piarat saya niya iban sin pagsabar haamin aun pa waktu subay tu kita pagtagipon sin kita ni waktu na to hasupaya mahasil sin kita ni hauling zaman hadlo akhirat intung basin Allah subhanahu wa ta'ala amin kasanangan biya na sin surga subay sabaran sin kita ni in kataan mapatut sabaran sabintung basin sabar wairun bumaing bang bukun kasanangan hilusin Allah subhanahu wa ta'ala dalam yat tumapalanggun hakam Islam naraksin Allah subhanahu wa ta'ala in katan sin kanabihan iban sin mga miyagad kami ring mga tiap-tiap nabi ang sahabat niya damikian ni Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam naraak nagpasampay sin Allah subhanahu wa ta'ala manawag-tawag pa syahadat la ilaha illallah long sin Allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala pamungan kanila ya Muhammad hadhihi sabili pamungan kanila ya Muhammad kan siyo ya Rab hakatan manusia mula-mula tagnandeng habang sa Arab iban sin mga simusulang Rasul sallallahu alaihi wasallam deng na mga keluarga asukampung niya iban sin mga bangsa Arab bukundeng na mga asukampung niya bukundeng habang sa niya amin bagian ha tribes niya iban na sin bukun Arab deng naman habang sa amin nagwarna na kasya maitum nagwarna na kasya pula nagwarna na kasya maputi iban nagwarna na kasya buhok biyaning in mga ini mapalangwan hakam Islam long sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul hadhihi sabili baytay sila ya Muhammad amunaini long yendan ku agarunku ad'u ila Allah amin manawag tawag aku kaniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala manawag tawag sa aku kaniyo dahon takaw mag-isun ma'ruf amuin magsiril ma'sun long sin bahasa hipahati ku kaniyo in parihalan sin Tuhan na Rabbul Alamin bang hisiyo iban sin daakan niya katu taniyo iban sin undang-undangan piaturun niya syara deng hatas sin langit iban sin Quran bang uno naman in pamanda sin Tuhan na Rabbul Alamin kakuyagan iban sin uno naman in pamanda sin Tuhan na Rabbul Alamin kasusahan deng naman haadlaw dunya amin dumagpag padlong qiyamah na in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na nanawag-tawag deng kaniya in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala na nawagtawag denga amin hawa nafsu niya siya nagmaingat but malingkan ala basira in Nabi sallallahu alaihi wasallam na nawagtawag ala basira ala ilmin wa hikmah lang sin ulama in pagyanun ala basiratin amin panawagtawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga manusia tawagun niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ay pasyara niya papagtagipon pag-ibarat pa Allah iban sin mga habitikan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin dun habitikan iban sin ilmu amin dun habitikan way pagduarwa sa matan aw ma'rifat aw panghati
aun ilmu bukun biaktul-baktul sin Nabi ring hautok pikilan niya. Bukun day nga hawa nafsu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam giyuyod mga manusia pasurun pa Islam karna hasupaya siya rihilan pangarta, karna hasupaya ang katumin darajat ni mahinang siya sultan, karna amin hinangon sin mga manusia in Nabi sallallahu alaihi wasallam sultan serta dihilan bawa pilihan deng kabayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun in Nabi sallallahu alaihi wasallam naraak karna banyaga sin Tuhan Rabbul Alamin. Hawlo parihalan dia aksin Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nawag-tawag pa mga manusia daakun amin abi-abihun mari kita ni patuhan na Rabbul Alamin serta baitaan takamusin basira, baitaan takamusin ilmu, baitaan takamusin panghati deng na Tuhan Rabbul Alamin hisyu siya. Unin daakan niya. Uno namanin mapatut suway na to ang gautaan. Iban sin uno namanin mapatut suway na to hinangon hakabayaan, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha tariqa ini amin hadan ini bukun takamulawmun sabmayta nagdara ako sin ilmu panghati ring hatuan Rabbul Alamin wahi niya kako in subay kita ni magad habi ay ni dan iban di ini parihalan iban di ini runtul niya karna indul niyan surga ala basira ay ala ilmin panawag-tawag pa agama Islam hasupaya di malawngin tao suway kau nagdarasin panghati. Uno na mainin hibayta mo kanila. Hikaruan niya suway mo ray sab kaingatan panghati, ilmu, inhal sin mga tao tawagon mo. Bukon na mayan, aming mga manusia isabin bukon mapatut, iban bukon hati niya kinugdang ha amin ini waktu su ini di magtuk sakali masimu naman siya jujulun dakwahan kadtuon guyurun la ala ilm Lamsin ulama mula-mula tahun min tao. Magsiril maksun baitaan mo sin ilmu panghati ring hatuhan. Damit yang suway ang panghati sin ikaw amin magtup iban sin kahalan niya supaya di madisturbo. Di siya hati niri kumangin pangatayan niya kay mo sin waktu ni iusal niya madtu atau akan kalagian niya sakali na utong mo. Atau akan bukun magtup iban sin kahalan haadlaw yang tahun mo siya. Magsiril maksun. Hikmah. Inyat tu ilmu subay mo kaingatan hal nila. Hikatunya amin ilmu panghati uno sabin naka mo rin nga mga ilmu amin maingat mo hipasampay kami indakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikapasampay mo kaniya uno naman in matu iwan sin amin matay maanirin nga agama sabab bukunin katan sin pakaradyan agama maluhay tay maun sin hambuk manusia sumugpalam sin pikilan niya iban sin papangatan ni hilun min hambuk Quran iban sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala katan la bukun bihad but malingkan in pagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmin wa ala basiratin wa huwa ala ilmi in pagyan ilmu amunin basira ilmu nagdarakaw hirihil mukanya dahil nga panghati Quran masin hadith iban ilmu kingatan min kahalan ni bang beddin ko no mo sirahon magsiril maksun hikatuni ilmu amin beddin mo hipasampay na ilmu diara mo matay niya hikaupat ni ilmu amin hikmat bang beddin mo siya masaumbibi mara magsiril maksun mag-ison-ison amin maluhay niya kau hatihon iban maluhay sab siya makahati pagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala qul ya Muhammad qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Lawan sin ulama in ma'na sin ayah narwa pamunan ya Muhammad amunaini in tariqakum amun manawag-tawag ako kanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala nagdara ako sin panghati ala basira nagdara ako sin panghati ako manawag-tawag iban sin hisiyu pa inniyagad kako iban sin hisiyu pa inniyagad kako hikarwa makna amin in ako nagdara ilmu manawag-tawag ako kanyo ha ilmu diara ako in aku yaunha tariqa haran pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala narway makna inambok niya ala basiratin ana wa man ittaba'ani manawag tawag ako kanyo pa Allah ta'ala nagdara ko sin ilmu
Aku manawag-tawag, iban sin mga sahabat kumiyagad ka ako, iban sin mga ulama. Inhi karwa makna niya, manawag-tawag ko kanyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ha ilmu diaraku, amin in aku yaun ha tariqa yaun. Ha tariqa, pamawuntul, pagtagipon pa Allah, yaun aku ron, iban sin mga hisimiyagad ka ako. Yakti mana? Mga palangguan na kami Islam. Ang paimanin Allah subhanahu wa ta'ala labay, hamin ini kabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah. Wang sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot nin hal si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wang si Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay ma'nahu subhanallah an akuna ad'u ala ghairi basirah. Ay mayan na mahatinggan, mahasud si mahatinggan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan ko, mapatut ko po diyon. Amuin, mahinang ako rin nga mga tao, manawag-tawag, pabukon, daakan sintuhan, subhanallah. Subhanallah. Mahatinggan Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman ako palayon sin Allah ta'ala. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin. In makna niya, masud si matinggan Allah Ta'ala, amin bangin ako, mahinang bang ha mga tao, manawag tao, pabukon ilmu, pabukon daakan sintuhan, subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin. Ibanin ako, bukon ako rin ha mga tao, magsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na kamo tiyawag ko pa kariyon. Hangkan na ako nangabi-ngabi. Hangkan na ako nagpasampay kaniyo. Ha ilmu, dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, piyaturong niya kako. In Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa. Di siyan magkabdangan din ha amin hawa nafsu niya siya illa in huwa illa wahyun yuha. But malainkan hi Muhammad in huwa bunal tulungin siya yan wahyun yuha. Aun wahi pagparatungon ko kani ang panisabuton, ang panihirita kani, ang panahi-explain kani, amuaning kahalan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kamasan, mga palanggon, haramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Panawag-tawag, pasyahadatu la ilaha illallah. Dihanday sa bindakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Mu'adh bin Jabal, iban niya, diak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam payaman hi Abu Musa al-Ash'ari lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang ya innaka ta'ti qauman ahla kitab. Lang ya Mu'adh, ikaw iban hi Abu Musa al-Ash'ari. Tungtung kamu kadto kamu lang ya payaman. In waktu ni amin hi kahangpu tahun na sin hijrah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadto kamu lang ya payaman. Pasan'a iwan pahambuk kauman ha, iyaman inkiat tu sin dua sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin bahasa hi Mu'adh bin Jabal diak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam madtu pa San'a. Hi Abu Musa al-Ash'ari diak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam madtu pa Aden. Sa iyon dahayaman. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adh. Hi Mu'adh intijo na sin bisara. Long ya innaka ta'ti قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ bunal tun in ikaw tertentu rumatong kau pa kauman in mga kauman yung ahlul kitab. Ahlul kitab hisiyo kauman hayaman ahlul kitab mga Yahud. Aun panakapin din ha mga Christians ha yaman sabdid to nagjatu kanila in pagyaman ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud hazawan piyamarintahan sin Yahud in Yaman aun nahinang kuntara sin Yahud in mga Muslimun hayaman abukun sila Muslim amun sahabat sin Nabi. Sa Muslim sila amun nangahagad niya kitab Injil niya magad hakabayan sin Allah Ta'ala labay ha Nabi Isa alaihi salam. Ini parakala ang kisah niya. Sana hinangin kauman San'a, hinhula San'a, diatungan hi Mu'adh ibn Jabal, iban sin Adan, diatungan hi Abu Musa al-Ash'ari, in mga silaini ahlul kitab. Kauman ahlul kitab,
Keingatan nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ang kitab, yulinan nila kitab sing kanabihan na kauna. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Tuntum kolon ya Muad. Subay hinangon mo in panagnan tur hibay ta ibanda mo kanila. Wasiyat amin panawag-tawag mo kanila. May ta ko rimatong matupagkauman yaon, baytaan mo sila sin shahadatu an la ilaha illallah. Baytaan mo sila sin parihalan sin syahadat la ilaha illallah, pagsaksi awirin to na patut sumut malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baytay sila ya Muhammad. Atawa hariwayat tambok sin hadith laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunal-bunal to dia Muad, dumatong kau pangkauman in sila yung ahlul kitab. Tumtum kau in panagnaan long ni hibay ta mo kanila, panawag-tawag mo kanila, amin magtag-ipon magtawhid sila po Allah subhanahu wa ta'ala. Na mapuas sila kumahagad sin pagtawhid, mapuas sila kabaitaan mo sinhal sin pagtawhid, amin aun pagtawhid sin sila halong sin pangaten lahazaman sin amin kitab ya agad nila sakali magad na sila kitab diara sin kamu Quran, iban magad na sila pagtawhid sin kamu rin sila magsyirik. Tumtum ko ya Muad, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Baytay sila ya Muad, napuas sila kumahagad kayo at wabang nila kau kahagaron na sinhal sin pagtawhid sinin Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahad. Amin long sin Quran Allahus samad, in Allah subhanahu wa ta'ala Allahu ahad, in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Allahus samad, in Allah subhanahu wa ta'ala siyan hagsuan sin kita niyo katan. Bukon kan Mama Mary, bukon kan Jesus Christ, bukon kan sureng ng mga santo, kita bako sin nagjato habiyaon ng zaman. Sin haadlaw ini pakonsum pakunisa, amin nyari nagbunyi-bunyi lang sin sambongga, bangkaw lumabay na Port Pilar, bangkaw lumabay haun ng kauman, nagbunyi-bunyi, iban yaon ng lagboy sin santo nila karna, bahasa kuno amoy ni mangdahi, sin duwaan nila madto magpasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa, hikarwa, dengan mga piyagtuhan nila in luparagbos yukil sin Nabi Isa alaihi salam, bahasa amo kuno yaon in magsave manglapas kanila ring ha pinarka jahannam. Iban amo kuno yaon in samaban sin hikaampon sin Allah ta'ala sin perdosan nila, labay ring namin pagtagipon hambok tao yaon atau akan hasiyanto hinihinang nila santo atau akan yukil piaragbos amin hinang nila piat patuhanan karena magdahi kuno sin kaampunan pa Allah. Iban sin magdahi kuno sin amuin hati na dua kanila supaya taimon sin Allah, iban sin mangdahi kuno kanila magmasuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, in Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. In Allah subhanahu wa ta'ala wala peganak, wala nag-anak sarta, wala tiyak-anak, walam yakun lahu kufuwan. Iban wayrun sibu sa banding sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin himinang kau santo, dia sin Kristiyan, atau akan dia sin bangsa sud, maghinang bay-bay, halong sin bay, maghinang bay-bay, sibi-sibi, halong sin bay, usan palabuton sin Jumat, pagkaulong sin di magkaun sin kakaun sin kita, may ta, sabmulya, iban kiaburuan, iban bahasa kuno amo na in pangan sang bulan sin sila magda sin uno-uno na di ko kay ngatan dua kay man sin ibadat tawaw no danan ni pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pigbibdan sin hal sin mga bangsa sin kita ni iban bangsa sin Nasara Christians amin habiyaon masa nagsumba sin kita biya sin santo intaw sub magsumba sin wayroon kita biya sin jin bawa ang pamabuha pa din maglamot na katan wayron pagbiday na hal sin pagmamuga nila pasanto iban sin pajin. In Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun lahu kufuwan ahad, wayron makasibu sa banding hakakawasan sin Allah, habiya sin pagtuhan na tu Rabbul Alamin pa Allah subhanahu wa ta'ala, habiya sin syara sin Tuhan, iban sin mga kanabihan peturun niya, iban sin katandaakan in Allah subhanahu wa ta'ala wayron sibu sa banding, wayron simibu hakatan sin susumon bat malingkan Allah hangkanin pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala suwesiya tunggalun. Hapikilan iban sin pangatayan, iban sin hakatan sin kakahinang tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala hisambul in puasa in sambahayan in zakat in zikir iban sin katan kulluhu lillah. Yung sin Allah subhanahu wa ta'ala pamungan ni Muhammad, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
pamungan ya Muhammad, inna salati, benar-benar tu di sembahayangku, wa nusuki, iban sin paghajiku, atau akan pagsumbaiku, wa mamat, wa inna salati wa nusuki, wa mahyaya, iban sin kabuhiku, wa mamati, iban sin kamataiku, lillahi rabbil alamin. Ini tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala, bihanin pagtauhid, bihanin pagtuhan, sin kita ni bangsa muslimin, sin pamando sin Tuhan Rabbul Alamin, sin pamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang biadin na tu ang gautaan, iban biadin na tu hinangon, iban biadin na tu kahagaran parat sayahon, in Tuhan na tu Rabbul Alamin. Din Nabi sallallahu alaihi wasallam sin suntuan. Diaksin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Muadz bin Jabal. Iban hi Abu Musa al-Ash'ari in panagnan hipa sampai sinduay ni pakatan amin mga bangsa ahlul kitab. Hayaman subay sila daakon, iban abi-abihon, iban magsaumadja, magsiril ma'sun, mag-ison, hatungod sin pagtuan Rabbul Alamin, magbalik kita ni patuan na tutunggal, wayroon sakuto, wayroon limbang, wayroon pangabay, amin ha, kapag papanjari, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin langit, sin gubi, sin katan, tupot tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala, na, lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz, fa'inhum ata'uka lidhalik, apabila kaulangnya kaharun na sin mga tauyan hatungod sin pagtauhid, inhi karua hibayta mo kanila fa'alimhum baytay sila ya Mu'adz anna Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alayhim 5 salawatin, baytay sila ya Mu'adz, puas nila ko kaharun hal sin pagtauhid, najukup na yung pag-iman nila pa Allah ta'ala sin Tuhan tunggal, baytay sila. Biya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, subay nila ang gautanin pag-iyan tauhid yan. Subay nila hipakita pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya raturin tupot tunggal sa sumbahon, baytay sila Mu'adz, biyak sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumumba kaniya makalimahalom sinang karumang kadlaw. فعلمهم يا معاذ أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. 5 wajib sa sambahayang unsin sila halong sinang karumi sinang kadlaw. Fa'inhum ata'uka lidhalik, apabila kau kaharong nila sinhal na sin pagsambahayang, tumtuma ya Mu'adz, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Baytay sila ya Mu'adz, benar-benar tu din Allah subhanahu wa ta'ala, kaya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala naisab kanila magtunay sila sin sadaqat zakat. Amun in zakat yaw iigon kakawaon tatangsun den hapangarta sin mga taudayahan, amun bistahun marayaw in zakat sin arta nila. Bang miyawot ahad sin amun arta nila mataud, iban miyawot hajam kaan nisab sin limot sin patahunan, baytay sila ya Mu'adz, in zakat binin kahalan niya, binin karayawan niya, binin had niya, binin taud niya. Na, in zakat yan kawaun, den ha mga tao taga-arta, ang pahitilo hituk balisab kailo pa mga tao miskin, amin wayron gaud garas, wayron pangarta, wayron misan agunin makaun. Law niya Mu'adz, fa inhum ata'uka lidhalik, ilaw niya ya Mu'adz, bangbat sab kaharun na kau sin mga tao yan, sin hal sin pagtauhid, iban sin pagsambahayang, iban sin pagzakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hali kaulong niya sin mga pangarta nila yan marayaw-ayaw ko mag-interes. Subay mo kawaw ning zakat sin mga uno-unong haharbis, ondeng ha mga amuin binhi, iban sin mga panghianong pupusuon, hali kaulong niya sinamin mga pangarta nila marayaw. Bukun ni sabing kawon mo zakat, inlando marayaw malingkat, bukun ni sab lando mangi imaway kapus paiddahan. Sa lang niya partangahan. Kawa ko sin parkala, sa katapartangahan siya. Na ya Mu'adz, hali ka sin pakaradjaan yan. Lang niya ya Mu'adz, wattaqi da'wat al-mazlum, fa innahu laysa baynaha wa baynahu hijab. Lang niya ya Mu'adz, hali ka sin paringalan yan, kabuwa ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hali ka kabuwa ko sin dua sin taunaan niya. Arakala makaka ko pangarta marayaw lang mo amoy ni marayaw hinawon zakat. Sab sin pangarta marayaw kumawa ding arta marayaw la. Hali ko sab magkawa.
Dan nga amin hinamon zakat arta malumni di na sab kalagihan sa lang hapartangan na ya Muad. Hali kaw in makakawa kaw ding nga mga pangarta nila marayaw sa kalibukon rida in pangatayan nila. Hali kaw iban kabura kaw haamin makaruwa in mga tao yan na anyaya mo. Hali kaw hadua asin mga tao na anyaya. Sabab indua asin tao na anyaya. Wayroon utlang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon nisan na kuman kurtina lang sinbasa. Way utlang ununo banyan dinwa ya Muad. Mustajab pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mustajab ya Muad. Indua asin tao na anyaya. Hali kaw pa magkawa zakat. Hapangarta sin mga tao bukon nila karidaan. Arakala nakakakaw arta marayaw sin bukon mapatot hinangon zakat. Arakala na anya yung mga tao yan. Mahinang in parakala yat hikakutti sin pangatayin nila kay mo. Makaruwa pa Allah Ta'ala ya Rab. Himuad kiya wa in arta na marayaw sin amuyat tinuusalun habiyay ni bihaon. Ya Allah bukon na to disab mapatot. Inhinang niya kamo na anya ya kami. Arakala magtangi-ngi kaw ya Muad. Hali kaw ya Muad. Ittaqi da'wat al-madlum. Kabuwa kaw ya Muad. Hadwa asin tao na anyaya. Sabab wayroon lang niya utlang. Makasagda dua sin tao na anyaya yan. Mut malangkan direct. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yan mga kamasan kalasahan. In ma'na niya rin na mga amuin mapatut sa sabbuton sin kita niyo hatungod sin pagdakwa suway tagnaan sin kita niyo in pagpatuntong. Iban sin amin pamanday. Iban sin panghindo hal sin pagtuhan na Rabbul Alamin sabab mahi. In hazaman inibiyawn klase-klase lang bang mo kitaw. Iban kanya-kanya nagpalingkat sin amin hilalawngan marayo. Deng naman hakurustiyan. Iban sin mga bangsa nagbuwalal muslimin sakali nang lalawng hati habangsa ni. Nang lalawng habangsa ni. Para kala pagtuhan na lawng indeng na makamatawran sin muslimin deng asab sin lingkat bisar. Damit yan deng na mga ulama nagbuhulal nagpalingkat sin bisar hal sin pag-agama ay kawhati si masandig pa mga tao amuin biyabayaran siya bang mayan makabisar sin kabayan sin mga tao tagda puhula tao taga-arta tao amuin mabaya lumanyot in kabayaan ni harukun kabayaan sin Allah. Amuinin na biktima in kamatauran ding ha mga ulama sin hal biha ini. Ya Rab, bang man lappasun min katan sin kaburuhan sin kami. Amuin bang mayan pabuntulun sin ikaw in pagdakwa namu pagpatumtum namu hawayruun lamud unu-unu amuin bayad hasupaya makabissara kami sin kabayan sinisunin mabay hibissara in kabayaan nila. Ya Allah, in pakaradyan yan ikaw yung tagkontrolan. Ya Rab, bang mayan in pikilan sin kami katang di mo amuin palingon madto pakabayan sin hisin mabaya amin lumanyot in hawanap su kabayan niya in pagmana sin ayat mahulog pa magmana pa amin kabayan sin ambuk tao in pagparail atawakan in pagsarah sin ang hadith mahulog sarahan kabayan sin muktaw bukun na kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban bukun na tariqa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga palanggo na kami Islam in Nabi sallallahu alaihi wasallam di matumanin waktu sinamin maba nila surun ng kauman Khaybar amin nakasur na hula Saudi bihaun kadtuun surun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin dakwahan sinagam Islam bang di mabaya di tumayma nasubay sila gumawa dahil hakauman nila sa bunoon sila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi mga tao yan nagkufur nagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sin dirungog nila Islam sin kaingatan lentuan Rabbul Alamin nagpaturun wahi pa Nabi sallallahu alaihi wasallam karna suwi sa sumbahon hakatunggal niya bukon siya pagsyirikan bukon siya panglaran taiban limbanganin Allah subhanahu wa ta'ala pagsumbah in Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat ni Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu lumniya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar lumniya Nabi sallallahu alaihi wasallam kimabtang hadlaw sin Khaybar adlaw pag-ukab nila sin kauman Khaybar long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi
long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long hitukbal kutud longin panji ini kunsum sin pagsud na to patoman Khaybar hitukbal ku pahambuk tau pahambuk kusub amin tau yaun malasa patuhan ni wasin Nabi niya demikian kalasani sabsi sin Tuhan ni wasin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala in qauman yaun dengan sebab sin amin sin magda sin panji ukabun sin limannya in maksud sa ukabun sin limannya atau maukabin kauman yaun halimannya maukabin kauman yaun halimannya labay nakabunu atau akan labay yung dakwah sambil indung himapun manin adlaw yaun sab konsumpen panaw pagdumin ng kaunan sin mga sahabat kanya-kanya biya nangarap lang sin bahasa bihan kanya-kanya biya nagangan-angan bang mayan hikatukbal kanya atau akan nagpangaso nagasubo ya suwi bang kansyo hitukbalin panjiyaon sin konsum falamma asbahu naqadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha long sin hadith pag-abot sin bulat mainat niyad tuning katan sinamin mga gakandilandian pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hangad bulat aun din kanila in amoy katukbalan sab tiap-tiap din kanila nagaangan-angan sin katukbalan sin panji long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayna Ali bin Abi Talib long ni hawlo long ni Ali bin Abi Talib amin urangan sin Nabi sarta umud niya pa sa minsan faqila long sin mga sahabat lang ya Rasulullah yashtaki aynay lang ya Rasulullah huwa yashtaki aynay lang ya Rasulullah aun long niya biya masalah sin ini dua mata ni biya long niya nagrereklamo sin dua mata niya masakit long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakarianib fautiya bihi fabasaqa fi aynayhi wa da'a lahu pagdatong sin Ali nagpipirong-pirong na masakit imma tarinawon magulat sab sin namulahan di kaya tan bangon jima to ang pamatuluraan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiyawalan luraan sin Nabi tiyawalan nabiya sin kainatag na insawa gamman biya lima marayolong sin mga sahabat fa'atahu raya ang parin sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaning panjilangnya ya Ali ikaw longin magda sin bunok kung sumyaring panji hati niya ikaw maglid ikaw yung leader sin namin ini grupo kung magpanaw malingkan yun yung Nabi sallallahu alaihi wasallam wala dihil kan Abu Bakar wala dihil kan Umar wala dihil kaiban mga sahabat dihil kan Ali sab kaingatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in parakala iban sin hikmah sin bangin Ali magda sin perkara pagbuno insyaallah subhanahu wa ta'ala ukabun sin Allah ta'ala in daraugan hakaw manahula yaun amin surun nila manahula Khaybar long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panimasiatan wasiatan min Ali biasin pagwasiat niya kan Muadz bin Jabal iban sin kan Abu Musa al-Ash'ari long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam unfud ala rislik hatta tanzila bi sahatihim long niya ya Ali kadto kaulong niya samut biskay kau sahingga rumatong kamulong niya biyan pa amin pamaidan atau akan pa ini kauman hula datungan sin kamu yaun amun in Khaybar pagyanun thumma da'uhum ila al-Islam ang pamusilalong niya tatawagun katan iban dakwan mo sila pasampayan sin pagyan Islam banguno iban sin indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbirhum bima yajibu alaihim ang pamusilalong niya baitan sin unin mapatut hinangun nilarakan sin Tuhan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam udwahum ila al-Islam ay dakwahi sila patauhid pamagtuhan Allah harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mapatut sumbahunin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amin tauhirun hambo kunin pikilan pangatayan iban sin pag-ibadat iban sin katan mapatut aparyalan sin pag-agama so ituput Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah iban baita isila ya Ali uno naman in mawajib mapatut hinangun sin sila rin naman ha pagsujud iban sin ini hati niya pagpuasa iban sin kaiban ang undakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin haq sin Allah ta'ala rin kanila susukutun sila sin pagtauhid sukutun sila sin pagsambahayang sukutun sila sin pagpuasa sukutun sila sin zakat sukutun sila sin naik haji sukutun sila sin unupeng kaibanan amin nawajib atau akan piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala patut subay nila hinangun na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz ya Ali fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ali tuntum kau
mapuas sin pagdakwa mo pa ay pasampay mo kanil Islam, iban sin pagtauhid, iban baitan mo sila sin unin hak sin Allah Ta'ala ruun kanila, susukutun kanila, tumtum ko ya Ali. Inhal sin panaw niyo yan. Iban sin da biara mo pagdakwa, tumtum ko ya Ali, fa wallahi. Long niya sapahan ko angan sin Allah. Bunnal tud. Inamin kahidayatan sadya sin Allah Ta'ala hambok usog. Hasabab mo, khairun laka min humrin ni'am. Amin kahidayatan hambok tao. Hasabab mo nakasud ko pa kauman niya, kaya napasawa mo kanin agama Islam. Sarta tiyay ma, sin pangatayan niyan, pagyan ng tawhid, iban sin syara' sin Allah Ta'ala, khairun laka min humrin ni'am. Labiyad tumarayo kay mo rin sin pangarta sin Arab. Dan sin pangarta aun na Arab, biya na sin amuin mga unta, pulain in bulbul niya. Pulain kolo sin unta, mahal ka, hasaman in unta, pagyan siya but sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghalga siya, iibhan pagatos ibo. Mahalga lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amoy tim mahalga, pangarta sin Arab, hasaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali. Amin kahidayatan sadyan hambuk usog, hambuk tao. Maka pagtaubat magmuslim, mahinang mu'min pa Allah Ta'ala sabab mo, khairun laka min humrin ni'am. Lariyad tulong niya marayaw. Daing sin pangarta, kita mo habiyon pangarta sin Arab. Daing naman ha pangarta, amuin hayop unta pula. Iban sin pangarta ununuawn mahal ka habang sa Arab. Mga palangguan ha kami Islam. In pagdakwa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dayaon majukup sehingga subayin panagnaan sa sagbutol na parakala tariqah diakan sin Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bang bukun amunin tariqat pagtauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uni sabin pus in pagdakwa sin kita niyo amin bukunda parakala papagtuhan isa hikaruan niya in pagdakwa amin bang bukun langon min tao. Deng nga magsumba bukun Tuhan Rabbul Alamin bukun Allah. Amin bangin kaunan sina ulama magad na sadya hauno in kabayaan sin manusia pagkahi. Yung sinbasa amin agad lo sa ibang sugmad tumagad bang sugmad imagad. Uno pen pusin ulama habian kahalan. In ulama wayrun duwaing agarun niya tariqah bang bukun pamandu sin Allah, iwan sin bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang nagdugtul, nagsagda in kabayan sin hawa nafsu. Sin tau barkanan artaan tagda puhula. Iwan sin ayat sin ton, iwan sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan sin tariqah, magmaap, di kami ha tariqah ini, dun kamu ha tariqah yan. Bang kamu magad ha kabayan sin Allah, fabihi wa ni'mah. Mag-agad kita ni mag-unay-unay. Bang bat sabab, sulang in kahalan yan. Hakabayan sin Allah Ta'ala di da kami mig, iban di isab kami magad kaniyo. Kaniyunin kaniyo, kamo nin kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agarun sin kami habi ini parihalan pagtauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan habihaun bang mo kitaun. Kanya nagpalingkat kabtangan hilalaunan. Hatungod sin pagpalingkat, sin amo in pagpangabi-ngabi maun paagaman niya. Bangko kimita isabmari pa mga amin kurustiyan, in parit nila tuyo na yan magpalingkat sin hilalaungan bisara, in magpalunok na, iman sin agarun nin kabayan sin tobang mayan mataw din magad, hakabay haamuin aga Manila, in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman in pagpasampay, sin pagtauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibu da ka amin hanunot, iman sibu da ka makaslah, bang kalagyan in hanunot, ahayusin pagpasampay pa mga taon labi marayaw bang kalaginin makaslasway pakaslahon may hasupay sab sila makabati iban sin mahinang nila panghalian ning kahalan hinginang nila bala imamu hibayta kanilang kabayan iban sin daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hal sin pagtauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amunin deng mga panagnan asubuhun sin malaikat alam sin pakuburan asubuhun kita niyo katan sin malaikat alam sin kuburman rabbuk isin Tuhan mo makna biyad din yung pagtuhan mo pa Tuhan Rabbul Alamin biyad din yung pagsumba mo kaniya biyad din mo siya kiyahagad biyad din haq sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ruun kay mo amin susukutun niya sabkar na
Kan kau ya subuh hisin Tuhanmu, bangin sambung mu Allah, asubun ne kau bang unu namayan. Inna hinang muha kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kami makapahaba sinila laungan insyaallah subhanahu wa ta'ala anda waktu pagbalikan. Bangman murah-murahan in Allah subhanahu wa ta'ala masihnya kita ni tugutan hakabayaannya iban sin ga usya subhanahu wa ta'ala werun ga using kita ni katan iban sin mga waktu iban sin pangumulan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala katut tani katan murah-murahan bangman lapasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ulama sin kita ni katan unu fitnah iban sin issue ha zaman ini bihaun pi fitnahan in amin nagda sin Quran iban sin hadith iban sin aqidah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pi fitnahan bukun marayaw tiyo tuho masin biya mga amin tuho marit na hikarayaw sambilin para kalayan mahulog pa amin kapag asag dugo ha antara sin muslimin kaya nga sab siya na yung paglaog ha amin ngan ini pagdasin pag-agama hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaid kami halapal kasila sa puas dua pa Allah subhanahu wa ta'ala sin hal limabay ibang mayanin kita niyo katan halawm amin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban dihilan niya kita niyo amin kusog iban sin kasay pamaranan iban sin masi dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktun ulama sin kita niyo pasampay sin kasabunalan na supaya mapung in da'wa amin da'wa pa aqida mawuntul aqida sin Nabi iban sin mga sahabat niya iban sin mga tabi'in niya magad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kay napusan sabuton sin kami amuin ipasampay na muin kasila sa matungkan yung hadalam amin sa salaman sin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.